Cilj je ostvaren, došli smo, igrali smo protiv jedne vrlo kvalitetne ekipe, jedne top ekipe u stvari. To smo najbolje mogli vidjeti u drugom poluvremenu u utakmici kad su ušli njihovi najbolji igrači, gotovo svi reprezentativci ili Rusije ili nekih drugih zemalja. A mi smo tada igrali praktički sa 5 igrača koji imaju 18 godina, uz to i igrači koji su već bili dobro umorni, što se vidjelo pred kraj same utakmice, ali ono taktički odrađeno je u biti dosta dobro, jer 1-0 rezultat je koji protiv jednog Spartaka Moskve, koji je jedna od top ekipa u Rusiji, sa toliko reprezentativaca, jedan dobar rezultat. Žao mi je što nismo nekakve akcije koje smo imali i u prvom i u drugom poluvremenu, što nismo radili sa puno više hrabrosti, jer moglo se. Pogotovo u prvom poluvremenu mogli smo igrati još kvalitetnije, vrijeme je bilo malo teško za igrat, ali sve u svemu jedna pozitivan izlet u Austriju, u Villach kod kažem, domaćina koji nas je dobro ugostio. Zahvaljujem se na tome. Mislim da smo bili odličan protivnik za njih, jer ipak i oni se pripremaju za puno veće takmičenje i njihovu ligu i Champions ligu, i mislim da je to jedna dobra ekipa, a za nas jedan odličan test. Pa ništa, utakmica je znači prijateljska, iako na to nismo tako gledali, ušli smo unutra koncentrirano, maksimalno. Znamo kakav je protivnik bio s druge strane, Spartak Moskva, mislim, koga god da pitamo znaju tko su i kakvi su. Iako nisu počeli sa prvom ekipom, sigurno da su neugodni i da uz dosta koncentracije i borbenosti treba uviti sa njima. Pri kraju su ušli njihova prva postava koja je pokazala da je prva postava. Izgubili smo 1-0. Sigurno da je kod nas bio prisutan umor, ali sve u svemu zadovoljni smo i smatramo da idemo ka boljem. Pa ništa, eto, postavili smo se obrambeno, znali smo da su oni tehnički jako dobra momčad, koja sa puno dobrih igrača, i mi smo se postavili defanzivno i dobro smo držali tu defanzivi, probali smo na neke kontre, ipak malo smo i teški od svih jer smo tako reći u sred priprema, imamo dosta teških treninga i utakmica, ali dobro smo odradili ovu utakmicu koliko smo mogli, u defanzivi jako dobro. Šteta je da taj gol smo primili iz greške gdje smo izgubili loptu na centru i na kraju primili gol i to je to.